Ngiyalibingelela bathandekayo lonke ngegama lenkosi kulesi sifundo sokugciba leli ikota. Mina engikhuluma lani ngumfundisi UIsrayeli. Nxusa abangane lawo baziveze. Salibonani isihlobo esithandekayo, samukelana ku sifundo sethu salona leli viki. Sibonga uNkulunkulu osithungameleyo kukhotha yonke le sifunda ngebhuku lika Genesis. Mina engikhulumayo uElder Amos Maforo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asigcine kuzifundo zonke size sifike namuhla ukuze simazi ngcono, sithobele intando yakhe silungele umbuso ozayo masinyane. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Liyabingelela isihlobo esithandekayo ngegama lenkosi uJesu. Sithanda ukubonga ukugcinwa ikota lonke umlimi lathi esifunda khonapha. Sengani angalibusisa njalo nxa sizalalela sona isifundo sokugcina sekota, sengani sonke singabusiseka ngalokho umlimi asiphathele khona. Okhuluma lani nguThabisile Dube, asikhulekeni. Babo sekhaya ezulwini, siyabonga ukugcinwa kuze kufike lesi sikhathi. Siyabonga ubuthungabeli bakho kusuke kuqaliseni ikota. Sesiyigqiba namhlanje ngasona isifundo, senzele umusa Jesu. Vuma izimpilo zethu zingabuyi zifani ngemva kwezifundo ezingaka. Nansi esinye sezifundo esigqiba ngaso, sengani singaphakanyiswa Jesu, siguqulwe bese silindela ukuza kwakho. NgoJesu siyabonga. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ubana sihlangane njalo esifundweni salamhlanje. Uhambo lube lude. Yes. Lube lude uhambo. Siqale khonale ekuqaliseni kwencwadi kaGenesis. Sihlangana lo Jehova edala, sihlangana lo lesono singena emhlabeni kuwa komuntu, sisiya phambili siyangena kubozamcolo la kuzo zonke izifundo eziqhakathekileyo. Lamhlanje singena esigabeni lapho sihlangana khona lo Israyeli EGibhithe. Israyeli EGibhithe. Inzawunxusa bona sifundele uGenesis ngo47 esincane ngo27. UIsrayeli wasehlala elizweni leGibhithe, elizweni leGosheni, bazibuzela imfuyo kulo, bazala banda kakhulu. Siyabonga. Sesibalele ivesi ukuthi sebeselizweni langaphi laseGibhithe, elizweni laseGosheni, lapho bazizuzela khona yini imfuyo kuyo. Njengoba sengithi ukuthi ikotale besifunda ngencwadi kaGenesis, incwadi eveza uJesu Kristu. Sakhangela impawu zonke ukwa komuntu njalo kusengitshilo. Lamhlanje ke sifunda ngani? Kuyini sithi kuza kubalulekile esifundweni salamhlanje esingathi kulabo balaleleyo lalabo basikhangeleyo bahle bakhangele ubana lesi sifundo sigcitshwa simumetheni. Isifundo sanamhlanje sishiya sisesiqongweni sebhuku lika Genesis. Ebesikhuluma ngoGenesis kakhulu imbali yokusungulwa kwawo lo umhlaba. Sithumene ukubana isono sangena njani. Lo mhlaba lo oliGibhithe. Namhlanje sizabona uJacob esiya eGibhithe. Ekuqaleni besibona uAbraham esuka elizweni lakiyo esiya eKhenani. Sithola uJacob esuka eKhenani esiya eGibhithe ukuthi ayiphephela. Sizafunda kabanzi icebo lokusindisa ukuthi uNkulunkulu ukhangeleleni ezimpilweni zethu. Loba siseGibhithe uNkulunkulu ulathi, uyasithembisa njalo ukubana uza kusihlenga, njalo ukubana uIsrayeli isizwe sika Abraham lesi simele sibusise umhlaba wonke, umhlaba ubusiseke ngenxa kaIsrael. Ukhangeleleni kulesifundo salamhlanje. Isifundo sanamhlanje mfundisi isihloko sithi uIsrayeli EGibhithe.
usinika ukugcwaliseka kwelizwi likaNkulunkulu. Anti isifundo sonke sikaGenesis besisifundisa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu vele liyagcwaliseka, kungaze kube lobuvi njani, kukhanye ngani kunjani, liyaphutsha. Asikhumbuleni ukuthi uNkulunkulu ekhuluma isithembiso kuAbraham kuGenesis 15 kuverse 13 wahle wamtshela ukuthi lanxa ngiza kunika iKhenani kodwa inzalo yakho iza kuyaphila elizweni elingasilo la. So yikho simbona namuhla uJacob inzalo kabani kaAbraham esengena ke ngapi eGibhithe. And uNkulunkulu uthe ngesizathu sokuthi ngale elizweni lesithembiso ama-Amora kukanjani unkomtshayi kagcwali. So uNkulunkulu ilizwi lakhe yikho engufundayo kuGenesis ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lingaze lithatha ithuba elinganani liyagcwaliseka. Okunye sizahlangana lakho ukuthi izithembiso zenkosi zimile kuze kube phakathi. Izintaba zingancibilika wenzakala okwenzakalayo kodwa izithembiso zenkosi zimile kunaphakathi lokuthi ohlabelayo uthi likhona izwe lihle impela ngaze sithunjwe la likhona izwe ende khathesi sesilibona soon and very soon siyafika kulo khathesi. Wathi sifundele u46 verse 3. Wasesithi nginguNkulunkulu, uNkulunkulu kayihlo, ungesabi ukwehlela eGibhithe ngoba ngizakumisa ube yisizwe esikhulu khona. Ngithe ngikhangela leli verse ngaba lembuzo engifisa wana sike sixoxe ngayo. Kukuyini okubalulekileyo ngokusuka kwaJacob ezweni lesithembiso iKhenani na? Sifundani ngokuqala adlule eBerisheba? Kuyini okwenza uJacob aqale ngokuya eBerisheba njalo mazwibani amqinisayo uJacob? Ngokulutshwana kwangikhona ngithe asike sike sixoxe ngalezi zinto lezi sibone ukuthi kuyini sikufumanayo lapha. Jacob okwakumthathekisa okwamenza waya eKhenani owakuqala yikubana waye eselambile eGibhithe kwakulokuhle yikho babengaphephela khona. Okwesibili sezwile ukubana ingane yakhe akayililela ayikwazi ukuthi ufile iyaphila iseGibhithe efuna ukuyabuyisana la. Kodwa kwenzayo angakayi uqala abuyele ayebuza inkosi ubana kulungile yini ngihambe yini. Sifunde isifundo esiqhakathekileyo khona pha ukuthi yonke into siyenzayo ake nisifundeni ukuyabuza inkosi. Inkosi ibisimphendula yikho eqala eBerisheba ukuthi lapha ahlangana khona lenkosi ukuthi yikho yini kukho konke sikwenzayo asifundeni ukubuza inkosi isithungameli. Inkosi ibisimphendula kuverse esibalilele. Sibone ngani imbangela yalokho ukuthi ayebuza lo mbuzo kuyini. Mina ngizwisisa ukuthi uJacob wayezwisisa ukuthi uNkulunkulu ngolawula izinto lapha phansi. Futhi uJacob isithembiso seKhenani wayesikholiwe. So wayengasiflathela njani ayeGibhithe engaqalanga wabuza kuNkulunkulu wayelethele isithembiso. So mina ngifunde like umafora kuchoyo ukuthi zinengi izinto mfundisi esesingene kizo lama decision esesiwathethe saflathela intando kaNkulunkulu ngesizathu sokuthi sikwenze singabuzi. Abantu bethu siyakhetha imisebenzi icareer choices esizenzayo kumbe ukuthi ngithathwa ngubani ngithatha bani. Umntwana uyafunda ngapi mina ngizasebenza ngapi umsebenzi. So ama decisions wonke mina mfundisa isifundo kuJacob ukuthi asike sibuze nini ngoba uNkulunkulu ngiyolawula izehlakalo. So indlela ingahamba nxa uNkulunkulu esithi ngizakuba lawe yisiqiniselo sona leso ukuthi nxa uNkulunkulu elami kulungile. La nxa izehlakalo sezingaba nzima kodwa ezilungile lesiqiniselo sokubukhona bukaNkulunkulu konke kulungile. Siyabonga. Yazi indaba yokubuza le indlala isisusile abanengi sasuka emaphandleni sabuye town. Inengi azange sibuze. Yikupho ngubuye town uthola ukuthi imizi yethu idilikile. Abanye sisukile saye diaspora. Akulalutho wrong ngokuye diaspora. Kodwa umbuzo ubuzile yini inkosi ukuthi ngihambe na? Ngihamba lobani? Ngiza kuya kwenzani? Ulami yini ngikhona ngale? Uza kuphenduka lami yini?
amakhaya adilikile abanye bahambe bonke kwafika kwadilika khona ngale why inkosi sichile sihlobo esithandekayo namhlanje sokufundiswa nguJacob ikubana ke sihlale loba indlala injani iKenani kuhla nti kwakuthiwa ilizwe lobisi kulento yonke angithi phela kodwa kungaba lendlala kuyenzakala kodwa inkosi ilathi esithandweni somlilo kumnandi ezilonke inkosi njani futhi ikhona uthi lingesabi kuyisaya ngilani loba lingena emanzini zabalana emlilweni nizabe ngilani zihlobo ezithandi asibuzeni inkosi sihambe lenkosi ingoma yabantwana ithi loba kulesiphepho ezilonke ngilenkosi angesabi isiphepho angithi phela ezilonke ngilani esimele sibe lakho yikuba lenkosi kuyakhulula njalo kuba kwazi ukuthi lokho engikwenzayo inkosi khona ngoba uzakwenza konke ngoba ukwazi ukuthi uvela ukhona uyangithungamela ngoba isiqiniselo laphana nxa ikuthiwa ungesabi yena uthi nxa esukuma uselesibindi uselamandla lawa nokuthi come what may unjele wathi ngingesabi nguye lwana owayehlangane laye ngale wambusisa wamtshintsha ibizo so uyamethemba ukuthi nxa elame eGibhithe ende ngemva komthandazo ngemva kokuthi aqiniswe uyasukuma hambi ngesibindi aye phambili ngoba ekwazi ukuthi uKristu seduze la isisusa sokuthi ayebuza sibona sasukela ngapi ngoba owayethe abe seKenani nguye amela mbuzo ukuthi kusa right yini ngisuke la ngithanda futhi impendulo amnikezayo uthe hamba ebesithi nizahamba lawe ngikubusise khona ngani ngiphinde futhi ngiphenduke lawe so lapha selesibindi ekwazi ukuthi hayi indaba kaAbraham uyayazi uNkulunkulu kaqambi manga wathi lapha ikwazambusisa khona amathambo amathuna kababa omkhulu lo baba alapha so nxa sensiya ngale ngingabuzanga kukusana so yikho siyabuza ukuthi abekwa angabusuki entandweni kaNkulunkulu mina ngibongela ukhuthazo esiletha ebantwini ukuthi singenze lutho singabuzanga kubani kuNkulunkulu ungaba lijaha ufuna ukuthatha buza uNkulunkulu njalo ungaba intombi ufuna umendo buza ubani uNkulunkulu azasithembise ngitsho lasebuvangelini Mateyu 28 angithi uthi hambani ezweni njani zonke kodwa isithembisana na ngizakuba lani kuze sekungaphi sekupheleni akaphonga ukusithuma asivulele iganga kuphela uhamba lathi umaforo setshilo wathena abafana sebengene phakathi kwesithanda somlilo wangena la phakathi kwaso asiqinile bathandelayo sihambe nobani loNkulunkulu ngoba thina sikwesaba yomfundisi isikhathi eziningi ukuthi nxa indlela kaNkulunkulu iqhuma phakathi kwameva kumbe iqhuma emlilweni siye saba khona siyabe sifuna ukuthi ngayibhode eceleni so asiyufundeni ukuthi wherever he leadeth yes lapha sithungamelela khona sizakuba kulasifundo bani ngokuqamba abantwana bonke abaya eKenani inombolo yabo sokuhlangene labo Josefa iya ku 70 kungakaba lo Josefa labantu bakhe ku 66 kulesifundo bani ngo 70 yenalo 70 linombolo yokuphelela all right kuthi ukuthi uJacob ubuye eGibhithe wabuye ephelele all right lezi zizukulwane zakhe zonke khumbula uzobusisa ende umhlaba wonke uzabusiseka ngobani ngoJacob kuGenesis chapter 10 izizwe eziqanjwayo zonke lapha ziba ngu70 ungabala inamba 70 abadala abangu7 inombolo yokuphelela yikho esikufumanayo khona lapha anti maforo nxa uyichasisa indaba ka70 ikhuluma ngokuthi wasuka la lenzalo yonke kodwa nxa uyifunda kuhle ithe inzalo le kwakungamachumi ayisithupha la 66 ngoba uJosefa lo Manase lo Ephraim babengale uJacob engwes4 so ngithe ngibala indaba ka66 leyi ngafikelwa ngumcabango we66 books ukuthi iBhayibheli liphelele kulabantu abadinga ukuthi kathi liyanenye incwadi kulabo bantu ababhalayo kwakumele ukuthi lakho kufakwe eBhayibhelini no kodwa ngiyakukholwa mina ukuthi iBhayibheli liphelele lilengwalo zonezi azisuke kupheleleni ku70
sikhona usisinjani sikhona njalo ke sitsho siyabonga ukunanzela into eqhakatheke kangaka sizwisisani bathandekayo ngevesi elikuPaul kuRomans 10 verse 12 to 13 bengasibalela uthini maqondana levangeli lomhlaba wonke la amazwi siwezwa esithini kithi maqondana lokusakaza ivangeli esavula mfundisi uma for uthinta indaba yokuphelela ukuthi indaba yokusindiswa komhlaba ngo-Israyeli kumbe ngenzalo kaAbraham iyikusindiswa komhlaba wonke kungakhethile ukuthi ungumhlobo bani ule khalabani ulombala bani yes kumbe ukhuluma limi bani kumbe ufundile kumbe ungowesilisa kumbe ungowesifazane ngoba kwesinye isikhathi kulemcabango yokuthi hayi ivangeli lalingelabo bani but okwenza uNkulunkulu wabeka uAbraham lenzalo yakhe eceleni ubefisa ukuthi bavezele umhlaba wonke ukuthi uNkulunkulu unjani kodwa uNkulunkulu ejonga ukuthi ngabo umhlaba wonke yikho siya ku70 khona ukuphelela komhlaba wonke ivangeli kufanele lihambe umhlaba wonke othi ayiqinisa indaba oyisho ngayo incwadi kaRoma ngo10 verse 12 to 13 verse ngo12 ngoba akukho mehluko phakathi komJuda lomGriki ngoba yinye inkosi yabo bonke inothele bonke abakhuleka kuyo ngoba wonke loba ngubani ozabiza ibizo lenkosi uzasindiswa usuvele wakutsho ngaphambili manje ucela ukugcizelele umfundisi eyokukhetha ukuhambiseni kwevangeli oyimbuzo ubuthe kuyini esikufuna ukuhambiseni kakhulu nxa sithi ivangeli liye emhlabeni wonke ezizweni zonke ebantwini bonke anti usambulo 14 verse 6 kusiya le phansi ithi ivangeli asakazweni kodwa thina nxa sivangela yikho esikwenzayo yini nako sisikhathi nyake ngicabanga ukuthi uyakhangela umuntu ucabanga ukumqhubela itract elibhalwe ngesikhiwa engxenye uthengisa kombunja ngokumkhangela bese ngicabanga ukuthi hayi lo kasoza kuzwisise ngimdlule kanti uready ukwamukela uJesu so ivesi ayisiqinisa ukuthi bonke abantu labafundileyo labangafundanga abalemali labangela mali ivangeli aliyonke thina kwesinye isikhathi sifuna ukuya kulabo abangani hayi lokhu baku sichiya labo kodwa yikho kwenza uJesu phela waqalela kulaba uyabona ivesi ebalwe ngumadule uRoma ngo10 yasivezela kucace ukubana indaba ekhulunywa ngomhlaba iyevangeli ebantwini bonke wakhumbula sebephuma eGibhithe uthiwa bonke abafaka igazi emgubazini laba seGibhithe basinda yikho ubona ukuthi indaba kaNkulunkulu ayikhethi yokusindiswa kwabantu bonke yikho kuthiwa bathi bephuma kwakule ingxube imixed multitude labafuna ukuphuma abalandelayo as long ukholwa kumbukuzwile uhamba kuphela basinda baluchapha lolwandle olubomvu basinda baya ngale ngoba kwakuyikulalela so indaba kaNkulunkulu yokusindiswa umlimo ufuna ukubusisa abantu bonke ungakhathalekile ukuthi umhlobo bani isikhumba sakho sinjani ukwathintwa ngomhlaba so asikuzweni ivangeli kaliyezizweni zonke umsebenzi awuphelanga nxa ungaphelanga eChina kumele usuhambise khona ngale ungaphelanga eRussia eUkraine kumele uhambe umsebenzi ukuze sonke sisindiswe ngoAbraham sisiyabo asikhweleni phambili bathandeka ngayo uJakobe esiya ngaphi eGibhithe akufundele uGenesis ngo46 ivesi ngelika 2 sike sinabe ngaleyo ndaba kaJakobe siya ngaphi eGibhithe 46 verse 2 uNkulunkulu wasekhuluma kuIsrayeli emibonweni yebusuku esithi Jakobe wasesithi khangela ngilapha wasesithi nginguNkulunkulu uNkulunkulu kayihlo ungesabi ukwehlela eGibhithe ngoba ngizakumisa ube yisizwe esikhulu khona Inazo etholokho ekhuluma kanjani ngamaphupho la nxa wayekwazi ukuthi uJoseph useGibhithe uyakhuluma ngamaphupho lapho uJakobe kungani futhi niyabona igama likaJakobe liyabizwa lize liphindwe kabili yebo siyahlangana lalo ligama even la phambili
usiya khona kubo sala ubani bani kodwa kambe kulesizathu yini sokumbiza Jacob esevele wabizwa kuthiwa nguIsrayeli kungenxa engabizwa ngathi Israyeli? Singathi okunye umlimu wayeloyisa ukuthi Jacob ekhumbula lapho enguthethe khona uyisoni esindisiweyo. Right. Ungakhanyela even abantu abakhe uJacob babesona. uJacob wayesefundile la esekhulile singathi maturity esikhristwini. Ababekezelele ekwazi ukuthi umuntu lokho angakwenza. So uNkulunkulu uyamkhumbuza ukuthi eGibhithe Jacob hamba kodwa ngilawe waze amvezele. Okunye sikutholayo ukuthi umlimi wayexhumana lo Jacob izikhathi zonke la kamchiyanga ulokho elayo loba eseGibhithe ulokho elayo ulokho emthungamela umnikeza isiqiniselo lesibindi ukuthi hamba ngilawe angiki ukuchiya. uNkulunkulu kanakile ukuthi ungaphi ukuze akhulume lawe. Ukhulume lo Abraham esuke elizweni lakibo esiye elizweni lesithembiso. Loba uJacob esephuma la elizweni lesithembiso esesiya eGibhithe uyakhuluma laye kunjalo. Kwesinye isikhathi uyazifica usemumeni wokuthi awukwazi ukuthi wenzeni uzocabanga ukuthi uNkulunkulu kasekho ukhona. Kwesinye isikhathi it might be hard ukuthi ubambe kumbulokhethe ukuthi uNkulunkulu kodwa ukhona kayi kusichiya ukuthembisa kwakhe lokhana kayi kusichiya usemangweni la okuya eGibhithe kodwa uNkulunkulu laye. So lathi loba ngaze sihlamuke njani kumlimo sikunanzele lulathi uyabenyenyeza ngelizwe lincane kasichisi isodwa. Uma for uthinta indaba eqhakathekileyo ukuthi uNkulunkulu nxa elawe uNkulunkulu uthembise lokuthi ngiza kubusisa ukhona ngale. Khona ngale ngiza kubusisa ende sizafunda nxa sesifunda ukuthi kwaphuma abantu abangaki la sebekhitshwa nguMoses 600,000 men singabalo mama labantwana. So kwasokuyisizwe esikhulu uNkulunkulu uyenza loba yini ulama yamandla awukuthi akukhathalekile indawo ukuthi hayi nyabusiselwe eKhenani hayi kodwa wa multiplier ekhona ngale. Akungifundele u47 verse 2 lo 3. Wasethatha ingxenye yabafowabo amadoda amahlanu wawamisa phambi kukaFaro. uFaro wasesithi kubafowabo iyini imisebenzi yenu? Basebesithi kuFaro izinceku zakho zingabelusi bezimvu thina sonke labo baba. Bathi futhi kuFaro sizehlala njengabezizwe elizweni ngoba kakuladlelo lemihlambi inceku zakho ezilayo ngoba indlala inzima elizweni laseKhenani. Asike sikhangele lokho okuthathu. Right. uJosepha uGenesis 47 ulamaqiniso athize nxa silalele indaba le. Kulaziphi futhi izimiso esezifumana kuwa lo umbhalo ka47. uJosepha futhi uveza ukuhlakanipha bani lapha uFaro ezimisela ubana abafowabo laba abanike amahofisi imisebenzi ebalulekileyo. Etshengisa inhlonipho yakhe kuJosepha onguye wayengumphathi wakhe. Kanti umbuzo kaFaro evesini lesithathu usincedisa njani thina esiphila kulesi sikhathi salamhlanje ikakhulu abatsha lemsebenzi bani? Ngicela uqala ngithinta ukuthi uJosepha mfundisi nxa abafowabo sebefikile wayekwazi ukuthi obviously vele uFaro kuyinaza kwenza ngokubathatha abasesikhosini. Kodwa umfana lo ngesizathu sokuthi wayelikholwa icebo likaNkulunkulu endefuna ukuthi uNkulunkulu abesendaweni kaNkulunkulu ukuthi icebo liphutshe. Yikho wahle wakhuthango inhlakanipho ayiphiwa uNkulunkulu ukuthi hayi lina lingavele libuzwe lina khuluma nini umsebenzi wenu eliwenza ngokuthembeka ukuthi lina lingabelusi. Kuthiwa abelusi kwakuyisinengiso soFaro. So babe wayesenzela ukuthi bahle babasele khatshana labo ukwenzela ukuthi kungabi lokuxubana kwenkolo. So uJosepha inkalipho leyi yayingeyokuprotect icebo lesithembiso sikaNkulunkulu kwenza ukuthi bengaqini belahleka ekukhonzeni kweEgypt. Vele lapho uFaro esesithana
ngoJoseph oyedwa umbuso wamusunje nxa sekubisizwe sonke yasithini ngombuzo ebewubuzile okunye umbuzo obuzwa nguFaro ukuthi lisebenza uphi umsebenzi umbuzo omele ubuye lazi umsebenzi bani emntwini wonke ikakhulu abantu abatsha ngoba abantu bethu abatsha kuleli lizwe bazihlalela benze lutho umbuzo ukuthi wenzani okay kuyini i-contribution yakho ku-economy yebandla yemuli yakho yelizwe kuyini okwenzayo andibona uFaro uyabuza ukuthi libuyile la kodwa lingasisiza ngani lingabokudla kuphela kuyini likwenzayo so ikukhuthaza abantu abatsha ake ube lolutho olwenzayo uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ofuna si practice ama skills esiwanikezwe esikwenzayo ukuthi siziphilise ngelinye iqiniso esilitholayo sekuthintile umhlanga ukuthi wahle wabathipha ukuthi lenze so enguthandileyo bakhuluma iqiniso khona lokho kanye abakwenza iningi lethu nxa sesifike esikole abantu baqamba amanga lokuthi mina lama qualifications la lokhu ukumaintain status abenzi njalo ukuthi umsebenzi okhalelwa phansi bakhuluma khona lokho kanye ababekwenza baqinise uMaforo uzangikhumbuza ukuthi sokulama certificates academic afojwayo yes alright abantu besenzela ukungani bayilokho abangasikho khona ngilandelela umcabango kaMaforo ukuthi bakhuluma qho bahlambuluka kulokho abayikho khona akulokunye kungani kuyasiyangisa njengabantu abathi ukuthi hayi mina ngiyabaza hayi sicabanga ukuthi mina ngagcine ngile degree ngile diploma yikho kodwa but uMaforo nje obethinta asizuzeni imisebenzi yezandla siphile sibe sesiletha okwetshumi lemkelelini okuphansi kuthiwa abavusisa bengabelusi banotha baze bahawukile ba multiplier futhi so lapho khona madu iyabusisa okunye kungcono ukuqhatsha umuntu ofundisekayo kulomuntu ozitshela ukuthi ufundile ngafundanga alright so okunye okumfikela ukuthi ngiyazibuza ukuthi nxa uSimeon loLevi babengaba ngominister lapha ngendlela babelolaka ngayo babeza ubusa bathini eGibhithe kwakuyabanzima lokuphuma ngicabanga ukuthi nxa ngiyabe senzalwa khona phana kwakuyabanzima ukuthi ngibuyele eKenani isikhathi nxa sesitshayile ukuthi ngibuyele ngoba sengakhile sengigcilile wonke umuntu udinga imali kuthabi so ngibuye ngiphume ngicabanga ukuthi eKenani vele ngisuke kulendla umuntu isikhathi esiningi angathola ingcanca ukudla uyakhohlwa angabusa uNebukadnezar uzathi khathi who is this God siyafika ekuthini sesiquestion ukuthi kade uNkulunkulu mbani ngoba sesithola ngibona ngani wabanceda ukuthi baye ngale babonda baqinisa isiKristu bebodwa bengekho bangathintani lenkolo lezi ezeGibhithe sikhuluma ngoJakobe lapha eseGibhithe ngifuna sike sikhangele onye kwezinto okwenziwa ngoJakobe eseGibhithe ongaphosa uzibuza kanti kwenzakalani iverse ka47 chapter 47 verse ka7 awuyibale sizwe ukuthi thini uJosefa waseletha uJakobe uyise wamisa phambi kukaFaro uJakobe wasembusisa anle wathi uFaro wayekhangelwa njengompriest ezweni lonke umbana wemela busiso omunye uJakobe kumbe uFaro ngoba lapho kuthiwa phakathi kwenkosi uFaro loJakobe ngubani okumele kanjani abuse umunye njalo lokhu kusikhumbuzane ngalokho okwathenjiswa uAbraham kuGenesis chapter 12 nxa lumbuzo sikuphendula ngifuna sicabange futhi la ngokholo lwethu lo mlando esilawo uNkulunkulu asimiseleyo ikakhulu nxa sifunda uFirst Peter ngo2 verse ka9 kuqhatheka kangakanani ubana sibe silomsebenzi bani ezimpilweni zabantu na indaba yokubusisa kuthiwa uFaro anti sokuthile vele wayekhonzwa umuntu obusisayo ngololutho ebusisa onyela right lapha uFaro nguyayinothile nguyayicebile nguyayimila abusise ubani Jacob kodwa Jacob akutsho ukuthi mina yimi lolutho mina yimi I've got something to offer yimenza kubusisa
ethola ithuba uhla ambusise Yeah. la kanye wabusiseka iGibhithe yayingeyinye sewathi ngamazwe kuthiwa ama superpowers okunye kwakhona kwakusukela khona lapho so lathi njengabantu so ngeyindlela uthi uJakobe wahloba njalo uFaro wayengumpriest so uJakobe wahloba umpriest omkhulu nguye laselizweni uyabona into ziyonakala yithi all right thina asibe kuthiwa singusawudo wesu asibe ngusawudo impela okay lalela ingxoxo emchoveni abantu bayakhala bonke bengu18 bekhala babusise batshela ukuthi hayi kuyalunga batshele impikisano enkulu ukuthi hayi lokhu kunje ungancedisi ukwenza isituation ibe worse asibusise nabantu kungaba sezimulini ngoba thina sazingcono loba impi kubhede Ukraine Russia kunjani hayi thina sazingcono asibusisene abantu kukho konke uthintile ukubana iverse ya 1 Peter 2:9 sisizwe esikhethekile singaba priest bobaba bomama yithi aba priest yes umpriest umsebenzi wakhe ngokwenzani mhla ngokuma phakathi komuntu owileyo lo nkulunkulu engcwele so ngesinye isandla uyabe bambe unkulunkulu ngalesi sandle bambe umuntu ukuletha obabili ndawo singenza njalo ilizwe liba lihle manje singama thina sincengela abantu sime thina sibe sibuyise abantu uThixo ongcwele lesoni kuhlanga kuba kuhle kube lokubuyisa kube lokukhumisana umuntu so singenza yona yiyo imission yethu yiwo umsebenzi esimele siwenze mina ngiyazibuza khonapho ukuthi ngiyisibusiso yini lapha engikhona nxa ngingena emchoveni ngisukuma ngisehla bayabusiseka yini ivesi ithe thina siluhlango olukhethiweyo uhlango olukhethiweyo phakathi kwezinto zonke luyakhanya ukuthi lapha kulomehluko kuyakhanya ukuthi vele yazi ungakunanzelela kuyinto lokhu kungani unkunxele ukuthi nxa kungasuka lapha mina ngiye America kuthiwe ngiyabusisa upresident weAmerica ngapha vele uJakobe wayevele landa ukuzokudla wayezocela but nxa efika lapha because ukhona nguyomthungamele onguyomtshela wathi hamba kulomsebenzi okumele uyewenza lapha ufika thulule uJesu wakhe ambusise and uGibhithe ibusiswe ngesibusiso sona lesiyana siyisibusiso yini sihlobe sithandekayo lapha esikhona kumbe yithe singezelela ingxabano zwana madu uJakobe ufika laphana aphakamise lo osisuse emnyameni wasilethe kukhanye uyafika amphakamise phambi kukaFaro yikho esibizela ukuthi sikwenze kulolu luthendo ufundileyo lizwile ukuthi uinterview yama brothers lawa kuthiwa kunye abakuveza kuFaro ukuthi athina siyizihambi siyizihambi yes kuthiwa babe senzela ukuthi bahle babekwazi ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu singachaya siyaphuma so ngicabangile ukuthi kambe mina ngiyacaca yini ukuthi ngiyisihambi la kumbe sengakhile ingoma yamasabathi ithi asakhile impela kodwa khangela indlela angazi baforo amaplan esilawo ama 10 year plans angitsho ukuthi uJesu ubuya nini kodwa asisethi date kodwa sithi ukuthi sifanele ukuthi siyazwisisa ukuthi ilizwe esilalo liphambili ngale Abraham wahlala ematendeni lo Isaac ezwisisa ukuthi uyadlula njengebandla kasihlaliseka ngayini la ngithe mfunda indaba ye-captivity eBhabhiloni kuthiwa kulaba priest abasebesalela khona ngale oEzra sekumele kuphunywe abantu sebakhile bazi labantwana izimuli bahlaliseka asihlaliseka ngayini bandla asihlaliseka okunye bathandekayo zingqobe zethu sonke okumele umuntu munye kanjani aziphendulele akusifundele uverse ka4 kuGenesis chapter 48 sikhumbule ukuthi lokho esikhuluma ngoJakobe ngaphi EGibhithe kade simbona uJakobe busisa ubani uFaro angithi ulokho ekhona phambili ubusisa abantu somele busisa nje labazukulu bakhe yes akusifundele uverse ka4 qasa iverse ka3 verse ngo3
uJakobe wasesithi kuJosefa, uNkulunkulu uSomandla wabonakala kimi elizweni leUzi, elizweni leKhenani, wangibusisa wathi kimi, khangela, ngizakwenza uzale, ngikwandise, ngikwenze ube yizizwe ezinengi, nginike inzalo yakho emva kwakho leli lizwe libe yimfuyo elaphakade. Kungenxani uJakobe wabusisa amadodana kaJosefa amabili, hathi abazukulu bakhe bonke abanye babebuye labo. Kuyini okwagcina ukholo lukaJakobe luqinile noma esekuleli ilizwe lesithembiso, ikakhulu ngamavesi sanibona abalwe manje? uJakobe mbona indoda eyayibusisa kakhulu le. Usebusisile uFaro, nangu sethole elinye ithuba. Engabusisa abantu bakhe, uqala abusise abazukulu bakhe. Ufika esikuthi ngesikhiwa ye-adoption. Uthi kuJosefa, abantwana laba sebengabami. Bobabili, uManase noEfraim, ababezizelwe eGibhithe. Okwakusenzakala kusiko lamaHebheru, i-firstborn wayethola esithi double portion. So uRuben walahla sithi kwenye ubuzibulo bakhe wabudela. So bunikezwa uJosefa, so bunikezwa kumadodana akhe amabili, uthola esithi double portion yezibusiso. Ngenxa yokubana ungakhangela bonke labanye babelolaka, abanye bengaqedakala, abanye befeba bethi uJakobe ngokubusiswa ethunganyelwa umoya engcwele uyabona ukuthi hayi kuma ebantwaneni bami ofanele ukuba lizibulo ngulo, abe sembusisa amnikeze i-double portion ngokuthatha abantwana bona laba bobabili. So sibona uJakobe ethunganyelwa ngumoya oyingcwele, ekwazi ikusasa ukuthi okumele kwenzakale yilokho, aphawule anikeze i-double portion kuJosefa. Impilo kaJosefa ukuthi igcwalisa isitsho sesentini ukuthi inkunzi ikhethwe ematholeni kunjalo. Ngoba usukela emaphupheni akhe, usukela ebuncaneni bakhe wahle wavela ukuthi ungumuntu ozaba ngumthungameli. Siyabona ufuna ukuthi ngifuna ukuthi ngithi esebaletha kuJakobe ukuthi babusiswe, uthiwa wayevele ejonge ukuthi bahle baqamule ubudlelwano babo lamaGibhithe, bahle bayengena ko-Israyeli. Ngifundisa isifundo esiqakathekileyo lapha emfundise sokuthi ama-actions ethu kumele aveze lokho esikukholwayo. Ngoba uJoseph wayeyizwisisa indaba yesithembiso selizwe uNkulunkulu azalinika uIsrayeli. So i-action yakhe kwenzani, wayengasikholwa yini aphinda yekela abantu abakhe belahleke eGibhithe, kodwa wahle wakhipha abantu abakhe ukuthi benjalo kule opportunity yokuthi babe bakhule eEgypt. Wazwisisa ukuthi ku-temporary kulesithembiso esimiphakade okumele ukuthi bayesamukeliswa uNkulunkulu. And siyasibona ethatha abantu abakhe, ngiyakukholwa mina ukuthi bahle bajoyina uIsrayeli, bahlala khona eGosheni. Labantwana bakukholwa. Abafana lo Isaac, Isaac enikelwa laye wakukholwa, wavuma. Laba bafana laba base beseGibhithe bebona ubunkanyana, kuthiwa ngenxa yeline kamama wabo babeza bangabapriest, le position yalo baba uJoseph. So eGibhithe babayathola yonke into, kodwa labo bayavuma ukuthi konke lokho ubaba ukuzabe kusigaba lesakiso ubethunganyelwa uNkulunkulu. Siyamazi ubaba wasixoxela ubana wayithunjiwe, walethwa la wasebenza endlini kaPhotifa, wayentilongweni, umlimi wamphakamisa kusukela ethulini, nangu sela asikumlahla uNkulunkulu njalo. So bayavuma abantu abatsha, ayeni silalele uNkulunkulu. UThixo wabazali bethu singamlahli loba sekunjani, sihambe laye. Ngikhumbula omunye umuntu nje izolo ukhuluma lami uthi umntanami akuhambi kuhle, but uthe kimi ngikhola uNkulunkulu kamama, mama ungikhulekile. So uNkulunkulu wabazali uyasigcina ngaze siye ngaphi, uzasigcina belathi. Bese nginika i-challenge ebadaleni ukuthi siyabusisa yini abantwana bethu, ngoba impumelela yama-generation abuyayo isezandleni zomzali. Xa isigodlile isibusiso lesiyana, umntwana kayindawo.
Isikhathi esiningi siyakhala sithi abantu abethu abaphumelela bathola imisebenzi kanti sizigodlile kumbe sakhesa kudala. So asifundeni kuJacob uyabusisa azabusise lesizukulwane ababusise baphumelele futhi ngendlela abusise ngayo. Kasibusise nini sibe yisibusiso futhi lathi lapho esiphila khona. uJacob usebusisile uFaro, uJacob usebusisile abantwana abazukulu. Manje uJacob sesiyabusa njani abantu abakhe. Akusifundele evesini lokuqala kuGenesis 49. uJakobe wasebiza amadodana akhe wathi, "Buthanani ukuze ngilazise okuzalehlela ensukwini ezizayo." Kulasifundo bani sakomoya ukubusiswa kwabantwana okwenziwa nguJakobe? Kulasifundo bani? Kulasiprofethi bani futhi esendlalwa lapho kungenxa yani kuqhakathekile na kusifundisani njengomzali usechiwe ukuthi abazamile babusise kodwa kusifundisani njengomzali okwenziwa nguJacob uma ikakhulu nxa sesedlule sawo kuGenesis 49 verse 8 kusiya ku12. Njengabazali ngiqalisele khona phana. Alright. Ake sikhuluma amazwi amahle. Awuqalise ebizweni bese akuthinta nika abantwana amabizo amahle ubafisele ukuhle kukho konke abakwenzayo bafisele ubabusise ubakhulekele uzabona izimanga akula mthandazo oqathi njengomzali. uJakobe uyakwenza singakhanyela la ku chapter 49 ukhuluma ayisikho ukuthi wayebafisele okubi wakhanyela izimilo zabo kwakuveza ababeza kuba yikho khona kusasa lezi la kanye baba njalo wakhuluma ukuthi wena kuza kuhamba ngalindlela kuhambe ngalindlela ngithathekiswa ngendlela wakhuluma amagama alukhuni kwamanye abantu. kubo Ruben lawo la kubo Dan wayekhuluma sibili la kuLevi ngenxa instruments of cruelty elikwenzileyo you know. But engufundileyo nxa sesikhanyela imbali abantu kukhulunywe njalo sibathola beguquka abanye bakhona ngalokho okukhulunyiweyo ngabo sebahambe ngokubamele iqiniso bathi abanye sebekhonza izithombe bethi lokho asikukwenza lokho. So engufunda ukuthi umzali kumbe uNkulunkulu uyawayazi kusasa kodwa ngesikhiwa bathi predestination kasi predestine kathi ukuthi kusasa kuhle kube fixed ukuthi wena hayi awusindiswa wena indlela yakho inje siyazikhethela vele ku chapter 49 ngama choices zabo ukukhetha kwabo ababekwenzile. So inkuthazo ukuthi asiphileni kuhle sihambe ngokuqonda sithobele intando kaNkulunkulu bese silalela. Ngithathekiswe kakhulu ngendaba kaJuda kodwa isibusiso esibuya kuJuda siyathathekisa kakhulu. Uma for uthinta indaba eletha ingxabangxoza ebandleni emaKristwini kulabanye abantu abakholwa ukuthi ukuthi vele mina ngipredestined ukuthi ngilahlwe. Kodwa iBhayibheli lifundisa ukuthi uNkulunkulu abantu bonke bapredestined ukuthi basindiswe. Kodwa ukuthi uzalahlwa kuyikuthi wena uzakhetha njani. So lapha uJakobe umoya kaNkulunkulu wawuphezulu kwakhe umtshengisa ukuthi kusasa yabantwana labiza kanjani. So emfuna ukuthi sikubalance sikufithizele ukuthi uNkulunkulu kapredestine abantu kodwa uyakwazi ngoba all knowing futhi omniscient uyakwazi ukuthi isiphetho sami siya kuba njani ngendlela enzakhetha ngayo ngoba umbhalo uthe uyafunda isiphetho kusukisele kuqaleni yikho kumeze abe ngoNkulunkulu khona lokho. Kuthi asenzeni ethi ingxenye kuphela siya umaforo lapha uthinte ngegama likaJuda kanti kule wathi leli ngani kule nto ebalulekile kakhulu ngaleli gama likaJuda kuyini obaluleke kakhulu ngaleli gama likaJuda phezulu kwamagama wonke abanye uthi ngamanzi achelelana njalo njalo kuyini obaluleke igama likaJuda? Kumbe Matthew sibalele uverse chapter 49 verse 8 uye ku12. Right. Uverse 8 uthi Juda wena abafowenu baza kudumisa isandla sakho siza kuba sentanyeni yezitha zakho amadodana kayihlo aza kukhothamela. Right. uJuda ungumdlwane wesilwane wenyukile empangweni ndodana yami uguqile
ulele njengesilwane la njengesilwane esisikazi ngubani ozamsukumisa intonga yobukhosi kayikusuka kuJuda lomnika umthetho phakathi kwenyawo zakhe aze afike uShilo njalo izizwe zizamlandela ubophela ithole lakhe likababhemi evinini lethole likababhemikazi wakhe evinini elihle umhlamba isigqoko sakhe emawinini lesembatho sakhe egazini lezithelo zevini. Oh yes. Ngabeni kuJuda khonapha sike sizwe ukuthi kuyini esikufumana ulithembe likhulu kakhulu. uJuda ekuzalweni wayengu number 4. Kodwa uNkulunkulu esebenzisa inceku yakhe uJakobe ebusisa ethi ekuphetheni wakhayela uJuda sike safunda ngaye esethethelesana sife sasingumalukazana wakhe ayisindoda eyayiqotho ekuphileni kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uyasithanda uyabekezela ubona esingaba yikho khona hathi esiyikho khona ukhanyele ku line yona leyana kulabo mama bathile oBathsheba Rahabi ku line yona leyana kanje kodwa uthi intonga ayisoke isuki uJuda yikho kwaphuma khona uDavida inkosi eyamangalisayo uSolomon yikho kwazalwa khona uJesu yiyo intonga yiyo ingwenyama yakwaJuda so kuJuda yikho sithola khona uShilo okulokuthula owayezaletha ukuthula nokuqedwa kwesono Lohana wathenjiswayo kuGenesis 3:15 uye simtholayo kuJuda yiprofesi eqhakathekileyo eletha ithemba enikezwa nguJakobe esesiyakufa ukuthi hayi lokho yikho kuzakwenzaka bambelelani kungaliphunyuki izihlobo ezithandekayo uJehova uthembekile. Amen. Mhlawumbe besithi ngithinti last part ugcizelelo kuJoma 4 kuthiwe uShilo aze afike ukuze kuye abantu izizwe zonke zikhothana. Yes. Kuhle kungiphi ukuthi amadolo wonke azakhothama elizweni likaJesu ngoba kalikho elinye ibizo esiliphiweyo esingasindanga. Yikho uJakobe ekubona ngesiphetho sikaJuda. Okay. Mhlawumbe kunye sicacise ukuthi kati wayi uJuda kubo bonke wayi uJuda kumele abe nguye lapha intonga yakubuse ngapho uJuda nguye lwana othengisa umfowabo obuye lecebo nguye lwana othe esebona ukuthi ngona wathi hayi I deserve to die kulo Benjamin. So intonga yokubusa kayiphumi ebantwini abazafaka abanye usindiso lomunye umuntu uqala kulayo. Yena nxa esenanzelelu esekubambe kuhle abese sithi hayi uBenjamin kangafi akubotshwe mina. So kudinga abantu abazinikelayo. Yikho kuphela singazinikela thina lanxa ekusindisweni kwethu kuzavuma ukuthi singene ngegedi likaJuda. Ngoba sizinikele. Ngoba isizukulwane sakhe sasinjalo. Wonwe kakhulu uDavida, wone kakhulu. Kodwa intethelelo futhi acele asizeni kuNkulunkulu khona okuyicharacter yilo Juda. Loba kuyini esikwenzile asizeni sivume. uNkulunkulu uyamthanda umuntu onje. Ungakhangela futhi imfundisi ekucineni uJuda nguye osehamba phambili. Nguye osethungamela ekuchapheni besiya ngapi nguye osethunga ngoba intonga kuthi ukuthi intonga yokubusa isuku. Kuyo yonke indawo uJuda usehamba phambili nguye osethungamela lezi zizwe ngoba uJesu uzaphuma khona pha. Kuyanthathekisa lokho akutsho ukuthi encwadini yamanani nxa basebesuka eSinaya sebesiya eKhenani uJuda wayelibutho lihamba njani phambili. Kuyanthathekisa okutsho ukuthi uShilo zanjani uza kubuya nxa siya kusambulo ngale vele kuthiwa iza kukhwaza ingonyama yakwani yakoJuda ngeke ngaba ku Parks and Wildlife yazi sasikhwazi silwane singakhwazi isilwane so ompala kugcwala iganga lonke omabhalabhala kugcwala iganga lonke kodwa kwakungithathekisa imidlwane yengwenyama ngokwangani imusic yabona sokudlala iqini kwapha hayi bathandekayo ekuzeni kwenkosi ingakhwaza ingwenyama kaJuda thina esiyamukeleyo njengemidlwane kube kuyimusic asoze sibaleke kuba balibhalabhala uza kubale akusibalele evesini ka29 kusahluko ngo49.
verse 29 Yeah. wasebalaya wathi kubo sengibuthelwa ebantwini bakithi lingingcwabe labo baba obhalwini olusensimini eEfroni umhethi obhalwini olusensimini yemakhaphela eqondane leMamre elizweni leKenani uAbraham owaluthenga lensimu kuEfroni umhethi ibe yindawo yethu yokungcwabela. Oh yes. Siyabonga. Sesifika lapho sesigqiba khona ke incwadi eka Genesis. Nxa sifunda leli verse eka Genesis ngo49 verse ka29 wehle uzefika ku Genesis ngo50 verse ka21. Kule mcijo bani eletha ithemba ezimpilweni zethu nxa sigqiba lolu gwalo luka Genesis na kule mcijo bani eletha ithemba uma sikhangela ke lindaba le. Okwakuqala kulethemba lokubana uIsrayeli uza kubuyela elizweni lesithembiso. uIsrayeli ngokwakhe ubaba uyala uthi mina ngicwa la. Right. Libuyisele khona limbisele khona ngale. La kanye wabuyisela bamlilela benze konke bambuyisela khona ngale. Ukubana isithembiso bakithi akupheleli la eGibhithe. Silesithembiso ngiyakwazi after 400 years liza kusuka la angikungcwatsha kunkona le indawo. Nhlenhlanganisi lo Joseph laye uthe sesifa uyabatshela uthi hayi bafwe sengisifa amathambo ami nxa seliphuma lihambe lawo la kanye bahamba lawo ngoba babe kukholwa ukubana hayi akupheleli khona la ukwakuthinta umhlanga kukho konke sikwenzayo amathambo wafaka ucoffin. Yes. Nxa uyikhangela icoffin le ikukhumbuza ukuthi kuyabuya. Yes. Kukho konke sikwenzayo siyakha senzani hayi umuntu oyazi ukuthi hayi kulokuza kwesibili lokhu kuphetha ngayo indlela esiziphatha ngayo esenza ngayo izinto asifanani lo muntu ongelalo ithemba. Okwesibili kulethemba lokubana uNkulunkulu uyaguqula okubi kube ngokuhle. Sikubonile kukho konke lapha bathengisa uJoseph uNkulunkulu konke lokhu kwakusebenzela ebuhlene. Okugcina uNkulunkulu uza kusindisa uluntu lonke, the salvation of all humankind. uNkulunkulu lothando kaso uNkulunkulu wamaJuda wodwa aso uNkulunkulu wamaIsrayeli wodwa kaso uNkulunkulu wabantu bonke. Sonke siza kusindiswa singathemba uNkulunkulu yena lo owasisindisayo. Ungabala ku Revelation 21 uthi yena elizweni lele licha balithenjiswayo uzazesula inyembezi akhuphe konke ubuhlungu bonke umhlaba omdala uza kukhitshwa. Omunye ohlabelayo besethi likhona izwe lihle impela yilo leli uJacob ayebatshela lona ukuthi ngibiselani le ngoba isikho kithi la. Ngathokoza ukuthi umfunde uSamuel ngo21 verse ka1 kuya ku4. Isithembiso esiqhakathekile lesi ongamelanga sisizwe sisilalele kuphela asibalwe. Esasivula mfundisi i-challenge vele yona le ukuthi izinto zingaze zibe buhlungu njani impilo ibe nzima njani ukuzadlula silempilo yakusasa elizweni liyawazi ukuthi asikwazi vele ukuphelela ipurity lempilo engela buhlungu asiyazi kodwa siyibona lelo lizwe ngokukholwa ngelihlo lekukholwa and asiphithekeleni kuyangena sure 21 Isambulo ngo21 verse 1 to 4. Ngase ngibona izulu elicha lomhlaba omutsha ngoba izulu lakuqala lomhlaba wakuqala kwase kudlulile lolwandle lungasekho. Mina Johane ngase ngibona umuzi ongcwele iJerusalema elicha usehla uvela kuNkulunkulu ezulwini ulungisiwe njengomakoti ececisele umkakhe. Ngase ngisizwa ilizwi elikhulu livela ezulwini lisithi khangela ithabanekeli likaNkulunkulu lisebantwini njalo uzahlala labo futhi bona bazakuba ngabantu bakhe. Lo nkulunkulu uqobo uzakuba labo enguNkulunkulu wabo njalo uNkulunkulu uzakwesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Lokufa kakusayi kuba khona kumbe ukulila kumbe ukukhala loba ubuhlungu abusayi kuba khona ngoba izinto zonke zakuqala
kodwa sezedlule. Ngithanda uverse 5 wakhona uthi lo mbhalo uqinisile. Asimkholweni njalo uqotho. Shwa mina nyake ngicabanga ukuthi ilizwe bani esizahlala singalalutho lusikhathazayo. Ngifuna ukuya kilo mina. Ende kuyi-challenge. Kwesinye isikhathi siyabona impilo iqansa isiba buhlungu. Abanye size siflathele ukukholwa. Kodwa umbhalo uthembeka kuze kube sekufeni. Ngoba impilo ayiphelele ethuneni. Ukuvuka kukaJesu kusinikile isiqiniselo sokuthi sizavuka siphiwe impilo entsha. Soka siphile nini silalo mqondo kuyangena elizweni lesithembiso. Yazi umuntu ongela themba babethi loba kugulwa umuntu ongela themba ufa masinya. Umuntu olethemba lobe gula efayo ulethemba lobuso bakhe buyakhanya ukuthi lo muntu ubuhlu uyakwazi ukuthi kuyalunga. Lama chances akho kusila ahayi. So nxa kulolutho omela lusilahlekele lithemba, ithemba lusekileyo, ithemba lomuzi ozayo. Abadala bethu the patriarchs babebambelele khona lo bafa bebambeleleni ethembeni. NjengamaKristu ithemba leli lingasiphunyuki ngoba othembisileyo uthembekile. Akazake asilahla akayibuqala namhlanje. Sihlobo sithandekayo asibambeleleni kulokho. Jacob bakuthemba baphuma lamanje basemathuneni lokhu bebambele kusithembiso seKenani elizayo. Liyeza uza kusithatha kuGenesis sibonile kukuhle sisungule. Usambule yasitshengisa ukuthi kuza kubuyiselwa khona lokhwana kungakabi lesono. Sibuyele kube nokuthula. Okunye asinga give up. No matter how bad the situation engaba yona. Esinye sesithembiso sithe izinto ziyaguqula. Into embi umlimi uyayiguqula ibenhle. Kwesinye isikhathi uyazibona usuku situation engasela themba engavumiyo. Lanxa ngazufu khona phana vuma kube njalo. Abaseleyo bazabakwazi ukuthi wafa ebambelele. Ende bazaqina. Eminye imthandazo kayisoziphendulwe kathesi. Eminye imthandazo esikhulekayo izaphendulwa maybe ku second and third generation yami. Bazabe berefer besithi uNkulunkulu kaThabi besitsho mina sengafa kudala. Kasikhulekeni kuze kulunge. Kwesikhathi njengabazali siyakhala ngabantwana. Umntwana lo bengihamba la ku Sabbath School. Kodwa nangu senhlanhlatha nangu senje uzuzuye kufa umntwana lo enhlanhlatha. Kodwa sisimanje sabakhona ukuthi njalo sitsho. Ngenye imini uzabona umntwana ekhona ekhale kababa. Esele guqoka unganjani ongasekho ngithathela amazwi kaThabi lapho. Yes. Ngithathekiswe izinto ezintathu ogcine ngazo. Ezisithembiso esesifumanayo uthe ithemba lawo lokuthi kuyabuyela ngaphi elizweni lesithembiso likaIsrayeli. Ithemba lesibili ukuthi uNkulunkulu uyaguqula yini obubi kube kuhle. Isithemba sesithathu sokuthi uJehova uza kusindisa abantu njani bonke. Elokugcina ithemba ngalitha kubalaleli bethu lokuthena lanxa singafa kulethemba lokuvuka kwabafileyo. Ngizanikela Mrs. Mhlangubana atshela ke igama lokugcina asikhulekele. Engikuzwisisayo bathandeka imfisa ukuthi ngilichiyele khona ukuthi uNkulunkulu ngoNkulunkulu uyolawula izehlakalo. Angakhuluma ulutho kaluphuthi. Lungaze luthatha ithuba elide njani luyagcwaliseka. Khathesi njengebandla sikhangela ilizwi elaphuma emlonyeni kaJesu ukuthi ngiyekhaya. Ngiyalungisa indawo ngizaphinda ngize ngizolithatha. Sikhangele leso sithembiso nxa izolo ilizwi lingaphuthanga la namuhla la kusasa kalisoze liphuthe. Kasibambeleleni elizwini likaNkulunkulu ngoba liqinisile. Asicimezenini sibeni lomthandazo. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini. Ngalihlonishwe igama lakho. Siyabonga sona lesi sifundo esisifundisayo ngempilo yokukholwa lokubamba izithembiso. OJosefa laboJakobe beselizweni elingayisilo labo sibona belethemba kuphela ukuthi ilizwi lakho liyagcwaliseka lanxa kunjani. Sifundise khonokho njengebandla ukuthi sikuthembe njalo lendlela esizaphila ngayo
iveze ukuthi ilizwi lakho siyalikholwa, sihlambulule sonke. Abanye silemthwalo ukuthi sichiye lona lolu hambo, sicela ukuthi isithembiso sokuthi ngizakuba lani kube yikho sesisasigcina siqhubeka ngohambo uzofike. Sibusise sonke, usigcinele umbuso ozayo masinyane. NgoJesu inkosi siyabonga. Amen. Amen.